svima dobrodošli u moj novi video. Danas će mi mama pomoć otvarat moju lutkicu. Bog! Možemo početi. Da, ali prvo ćemo pogledat kakva nam je to lutkica. Lutkica je ima kakva? 15 iznenađenja. Šta bi moglo biti unutra? Tko zna? Ko zna? Da, ali prvo da vidimo isto kakva lutkica ima. Znači neko malo povećalo. Neko malo ima povećalo. Znači da je to neki špijun lutkica. Možda. A šta se ispod skriva? Povećalo. Da vidimo šta je to. To se Vidi se nešto. Šta su to? Šta su to? Povećalo, ruža. Što kaže? I kornet i ruža. Vidimo što je ispod. Svašta dobili. Čekaj, Nina. O, pa ti si već otvorila. Bićemo nestrpljivi. Bićemo nestrpljivi pa otvoriti. Ajde. Pogledamo šta je unutra. Haljinica. To je kakva šljokasta. Nina, šljokasta haljinica. Super. Pogledaj. Znači, sada vidimo kakve su nam to šifre ovdje. Hoćeš Nina ti pogledat šta ima? Tu bome svašta ima, kako ćemo mi to otvoriti. Dijamant i kruna, oblak, kiša i znači sad iz jedne ove nam je ispala neka ta oblekica. Sad nemamo pojma iz koje, pa ćemo morati tražiti šifre koje nam opet otvaraju nešto drugo. Mama! Znači ovo je neka kapsula. To je kapsulica! I tu lutkica koliko vidimo spava unutra, a moramo doći do nje. Sad ćemo pokazati da vidimo isto kako ta lutkica izgleda unutra. Malo ovak da vam pokažemo to sve kako je fora. Evo čak i tu ima znak LOL lutkice. I puno tajnih pretinaca. Ajmo probaj kruna i dijamant. Da li nam ide kruna i dijamant? Kruna i dijamant. Onda moramo vatra i led. Ajmo to probati. Šta? Ne. Djetelina i ta neka mačka. Mačka, a gdje je djetelina? To je kao oni cvjetići. Ajde, probaj to naći. Je našla. Stisni. Uspjeli. Ajmo vidjeti šta je unutra, šta je tu. Šta bi bilo, šta je isto nešto šljokasto. Flašica. Da. I još to je slatka, da vidim. I šljokasta je. Hoćemo ovako pokazati tu malu flašicu. Koju si sad uzela kapsulu za otvarati. Koji pretinac? Mir i ljubav. Ne, nije mir i ljubav. Sunce i kiša. Nije ni sunce i kiša. Ti si sve zapamtila već. Onda, šta smo još imali? Vatra i led, to smo probali. Ne. Vatra. Probamo stisnuti. Ne. Ne ide. Je. Uspjelo, bravo. Da vidimo to, što smo tu dobili. Ode tijao, male cipelice. Vidi što su lijepe, rozne šljokaste. Da, jako lijepe lutkica, šljokaste. sve šljokaste. Volim šljokice. Nismo imali oblaki sunce. Pa gdje je oblaki sunce? Ajmo probati njega naći. Oblaki sunce. I ništa. Mir i srčeko, ljubav. Srčeko. Ljubav i mir. Ajde ti meni sad budeš pomogla. Imamo ovako. Ovo sam zapamtila. Vidi, bombončić i voće. Otvorilo nam je to. Ajmo vidjeti sad šta tu ima. Lutkica. Prozirna lutkica. Vidi što je slatka. Sad ćemo ju otvoriti da vidimo konačno kako ta lutkica izgleda. Ima još šljokastu glavicu. Sva je puna šljokica. Da. Joj, što je mede. Ima mi još tu poklončić. Još poklončića.
A vidi Nina, vidi što sam sad primijetila, pa Lutkica ima istu frizuru kod ti. Trakica. To zajedno može? Ja ću ovu suknicu. Cipelice. Mogu ja prvo suknicu? Može, evo Nina će ju staviti suknicu. Možda trebamo ovu prvo cipelice, one nam smetaju. Tako je, Nina, bravo. Mislim da će nam trebati malo vode, možda ona plače. I danas ćemo... Kako te Lutkice... I možete ovo ovako. O, pa ti skužila da se može i torbica napraviti. Bravo. Hvala. Ima i još neke ovo za Lutkice. Da vidimo koje sam dobila. Mislim da je to ova. Da, dobila sam tu. Ti kaže Kawaii Queen. Mislim da će nam biti jako lijepa Lutkica. Ja isto mislim da će nam biti lijepa. Ona može i plakati. Evo da pokažemo i Lutkicu i bočicu. Ovako. Da vidimo što ova Lutkica može raditi. Jesi? Da. Hoćeš ju ti probati stisnuti da vidimo di će joj voda krenut? Ne mogu. Ne možeš? Ovako ćemo probati onda da vidimo šta naša Lutkica radi. Di će ta voda krenut, malo izgleda Lutkica samo pljucka vodicu van. I ima malo... Stavit ćemo unutra bočicu da putova sa bočicom. I može putovat, znači sa tobom ići na put u torbici. Da. Ako vam se svidio ovaj video, stisnite like i subscribe. Ukoliko želite vidjeti sljedeći video u kojemu radimo što, otvaramo novu sestru i ljubimca. Stisnite subscribe.